Masulot ako, dinangaan ka. Karun inaw, itong sara. Kanakatongo, haro isondihan. Haro sondihan. Do kita malut, Yesus kasasalit korowo menguduli. Ay soko irat sinunong kadang ketemu Yesus nasondiho. Harap sondiho no kita malu Yesus kasasari koromo menguduli. Ay soko iwan sing nanonda kadang ko tunggu Yesus nasondiho. Ay soko iwan sing nanonda kadang ko tunggu Yesus nasondiho. Kadang ko tunggu nasondiho di Yesus. Kano misisa ako di suang sambayang. Kinarahingan kasundo isuang kerajaan sorga kasuaban diti onsi kawihay tu kapag yampay kagudihay dat isuang kasisan na sambayang kasuabon miman ni haid ang lidas si hay gisambot ada om puong iti kapag yampayan dahay tinasambayang dahay isuang aran Tuhan Yesus. Amen. Kaya osanong kasuabon kumadati din sanan kukuron di tabarat lalaid daan nakapag-ulay-ulay. Puji Tuhan tu miyampay dot panghakan na ginarahingan kano to kakagud kapag yampay na kasabon na bay no. Miyagali di sumakit paturos. Antakan di sumakit. Sumakit ituluhilat pa na marasan na tibay no. Dadamot at adi kasimbogoy piro-piro na padihit norohyano kumina into nga iharihilad po ng idon Indonesia itilori dot magigayat-gayat sayra na po olobong itiso dahil tam nalun gayaton na ditiso olobong gayaton ditiso nga haro tempo dot inapay mamagayat nga akano mamagayat kandadit it mamagambarom dia tidak mampu ka. Umbal no di ko minintalang di ginaw ko. No di kay laylahiti kamampu ka amud apo umbalan. Jadi kasuabon na bay no. Miyagal bo di dilori do mamagayat iti wa ulam kamampu kamo. Sayra no pod umbalan oilan di kamampu ka. Oilan ki kadaod kanu kamampu ka amo. Jadi puji Tuhan tumbayaan ako dot ay iyati napakaimpunan no katilaw positive panambarsan pa dati bay no nga miyagalilaw di wanaw panaw tuluh na pa daw nga sumakit. Tumbayaan to kay dot hanam ensanan to kanu pati nga haro sakit. Ipe tangomulok tanganak haroy sakit. Nga apoy la anom ilo na pagandat o ngomulok-mulok pala nga apo mintalangi sakit bo nga tok minsa sawat tumati taw na itong pinayom ikumunda malayo dat mula active nandatit panasakit ngay jadi doho na pod panumbayan nga hanom na yay tokot tidhar panasakit kada borosod it obolotok tumod o gumuboros
ay elanam isya nga nuruhan ni sakit. Nga, may takadagay imbulay ay kaswabon na bahay, no? Nokuro, magyati ito hara sumakit. Ilo naman tidahot-tuhot at sairaan pa sumakit. Di? O sanong so, nung akuhom, ay, nokuro, magyati ito hara sakit kaginawa ko. Suway pa dandad, sakit ta o kita dati. Miyagal ko, ikapagalan to ko la. Miyagal ko, ongoy ko po ginum, katuho no karita ano iri o kita dati sakit nga itinapom o sonong pagindalanan no o sonong pangangakan pongongodop indama kam sumakit iri no hit ay nakuro magat mimbulay no lo nakuro dat kawaya do miagalin lo may to ko intangad isuang da kejadian pasal 3. Aku ayat dati bay no. Hara lebih kurang 4 ayat. Kejadian buk kataluh ayat kahapodamonom. Sairaan na po nakaduso hiti tulun. Minipangakan di tuwa da pagaduhan. Nga may na di kinarahingan di uhato yalom nakura tu minipangakanom. Yalo na po di nga ay sapio tungatong din ay daget akon ko ilohodi ka. Mantad ka ay sa diho katutukon. Kadi kinarahingan isuang dat kejadian 3 ayat 16. Boros daw kumadi tandu idi. Ang garit kamatindat timpu numonantian. Dat unsayon ku gumu ang garitan. Miyampaid orwalan iya na po na nga magasusu. Nga iya na po nga nugadi labarahi di no lihuan ko na di. Noraitan na ko la didigulog iya na po nga haranda kapuri mananud rohian kumadi sawano. Ina po ikapagulo dat nakito dati dahilo sayrad itinapatulun nga nakaduso nga kumiso monantian o inggorit o gumu tamo da ko inggoritan antakan na monantian otapati mo tigya mimpun na padit manuharing siyakan do diam dia o gumu ko siyakanan pintatasan no may pagihum kakanan dohom o koro anakanom harimang kuy kakanan dom anan do orohian. Suway pon dohot ay nuno po nga singud. Mogonsok nga mada na ko singud. Harohi kok kita dia nga orohian. Tumbay ano ko gumo na nawayaan na ko dat ay pengkuroh da manuhari nga karuhang. Harohi isilob ngay ko kita rapawon, ko kita balato nga silob ngay. Ko kita po di sao daw nga silob ngay ko kita. Ilo no hot ipagilitan dit kasusan dat pinintalang. Isay pinapointalang ilo. Boros no pod kinarahingan nga man ko pointalang akan ko buhat. Sangat banyak gumu tamon. Suway po ko itiyad di. Asaru pakago may rumah sakit. Ilo nga kaumburi nga ti. May pakiporisa. May guli. Konpondod. Haro dihot. Ada masalah sikito ko punya kandungan. Iri no may guli kagod may rumah sakit. Gumu tamodet ay kauro. Siyakan do lipos. Miyampay do orwalan iya no po nga moga susuka tanak no. Ako na dati dat ay sa no ta arwol. Right ko
maganak. Sakira piya man badaho nga arwali di katalib. Isuang dat siya mutulan winagat nga minsawat. Nuno no pangaharo. Ilo ngay nat sorohan no dati dat iti namati kapiyahit ay ko inggoritan dat pinaintalang mantad ko nakaduso iti tulun. Jadi sera na ko puriman ta ko lo ko inggoritan labi pun datit kongonduan tumunantian nga okon nagidadi dat iati na po nga nuridi moy dah dat ato kondo langhadon iti pamagunan siyong ngoy ito kadan di ko yun dat mahadan dat ay so iyat tidhila pamagunan dat wagu ka iyad di dadi hit pasaraw dati di mo hapadam turo boras daw kumadikusay itulo ni di mantad ko iya na po nga minakinango boras da sawono mini pangakanila tua dat pagaduhan id numan ku borosok kumadia do kada na ngay pangakanilo mantad di kausong na tanak da muntok dia no isay na po ako makinangod sawot tando isay na po ako makinangod boros sa sawot ako lobi kamantad da kinurahingan kausong na iti tanak da muntok da kayo kamadilolo nakuro to pinausong iti pamagunan kakuhaan na po nga natumbayaan nag-iikusay mantad kami na kinangaw kolaboras da sawano kausong na titana kamuan po nga tinumanod dagidi kusay i Adam da boras si Hawa ko tinumanod da boras kinurahingan kamuan po itang pinay nga sayra na pod iti piasawa dati sakira na pod na po hit mandi siya boras so nga akapiyon tokot boras sa kinurahingan tanudan dati nangaw kausong takay di nausong iti tana ngon taka ditong kusaylo dia dambot na kausong nga sarahan na madati sakira na pad ina po boras di siya nga ay kasala dat isuang dat boras kinurahingan ay kasala tanudan kadain dad siki-siki tom tuk amati obulit tumano do boros sa sawo kadi ka kani ka iya di sayra na pod ila na pod susuhu ila sawo nga mangalitalit ta kinarahingan boros kinarahingan patut nad adati manton do kausong ta kamati nunudi kamayan nila nausong terkutuk latana nausong kapagulo miyampay dat oinggo rito ko iyati na po nga maghihumbukakan na kanon right na po ko mangungumo andas dadi na ko maainggo rito mangumo ori ka tapay rumilik so sanggulun ka na pa rumilik sangkura na tarikot rumilik to ko ang horob no ohuyan mga bahirin na po rilikan tako di nga agumusinit haraan nagi kurangit hara ako tukan da tulanot ako ni ko sanang-sanang iti ka mo na rumilik o rilik pokaringan dat nga 2 minggu borasan to nga 2 minggu managad haray tulun o halo ongon si tanok kayo managad to ko sinso nga pasinson dati gakod nga ikatago pag gumuto mo dat
Ait bohiton. Man pun dulu pokaringan pun dulu sambulan ke 2 tulan. Rumah sampod dendo hingga ke pentutudan. Hirinod otang hob to koy. Sekiroh det mila tutudan mumbal na magalab. Magalab alab na kabundaw ko membayar ko pokagu. Mumbal nandan miagal dilay tu mumbal ko pi magalab mangulat. Susu yan no pa'y tapoy may panimpalud mangulat. Bay no na po ay palaban ko na po ako no kasapot sa raw ko. O tutudan mumbal pa kagud. Ay milad mantan namay mumbal pa kagud. Mangurak manaon. Ano po nasaraban itagad. Hiri na kagud o gumuumantaw no. Sira da tanomon dati atanom mumbalag isakot nga sumuni. Gina-gina kinugumo. Ikago hitaburus itanom no nga ay tumunda ka piyo. Ay tumunda ka piyo hitanom to ko. Apo tinumunda ka piyo sayran nang nino padagang di alaku. Sekiro sangop boku ko ngay sangop. Nang singot no. To. Iri na gididat. Sayra na pod. May toko pumali. Rarapawon. Pabolian di tulun-tulun dati. Kada tokonod. Ay cariwit tamudat. Buli kurang ka. Ondas dit. Oso nang umang-umo. Buli kurang ka. Maano po yung pangungurang nga. Tok ano ay lalan. Tidak masuk akal ka. Irin na pa nga sakirad iyatin na pa nga mangumo. Nga pa yung kuron na iya ko makan gaji. Makan gaji o sanong ka amo. Borosan na ko o sanong namuti ka piyahot tau kisan diri ka. O gumuhi kayong garitan. Ata ko ilan rin, ata ko pa kumbal. Kadi tau kisan diri, ay o sanong gan ako piyo makan gaji tu. Kakaraja ka amo, araw gaji ka. Tu itin pagya karaja sendiri. Tiada kerja, tiada gaji. Ako na pakakaraja, kumpaw ko no. Ay, so na pendapatan no. Ay, oy, o sanong yan no, makan gaji ka. Understudied, o so sanong makan gaji. Makan gaji, kumaraja, sambulan. Sambulan po, maharaw nagigaji. Isuang ko sambulan idi, mantad ko sambulan haraw nagigaji, hari apasan na kumaraja sambulan, gisambot escape mantad karaja. Kau tulong saya punch ay da sumuang. Apasan di sambulan. Suay kayri, ginumugumu dat undang-undang ngahirid karajawon. Rumikot, mesti dat masah timpu miagaliti. Pukul 7, sumuang. 7:01 menit, nakaragang ni punch card. Sutisan taon, turo na tadaw. Sakira na po, labi ka turo tadaw, putong gaji. Pengkuro ko. Mantad ka, okon po na bay no, ginumuan dat tulun da aki karaja. Bila-bila ka patamon. Sangulun ka patamon, hopod patulun na paingan dadit karaja no. Ngon na po nakagod dati, borosad, ay hari sabat, haraw, masaala kagod hari sabat. Itanganak no kasyo, ay nakajanji ka na didahay may dilom, sayra ka di moy ka. Ako, ni mati ka sanang-sanang ka daw ti makan gaji. Susata mo di. Katungagan nga.
nakatanto no. Kaulian nga nakatanto. Milon na po asapong kod aposik muli at muli nga atuwang no. Suway kay riya na po nga atang kiadan no nahat tanganak no. Karuhang tanganak. O kun pondo dumi karuhang kerja makan gaji gaduo. Atang kiadan ni tanganak. Hinggon de tanganak. To. Ako ni mo tika sanang-sanang makan gaji eh. Jadi pinaintalang gahilo dato kay miampay do aing gorit iya na po nga magihum da kanakanan no. Kumuha pa damualo. Kabulungkutan. Nagi ilo kasulo. Paintalangan muntok dia. Ilo sakot-sakot tahilod. Padang o silih data kanan no. Semak duri. Tayo ko rumput duri. Haradi karay temu di Korea 12 jam kumaraja. Ino po inororong ako dit. Hari kaumbulutan mila Korea nga. Tapos tiga karid agayo kauntungan mo. Nga okay kita ka dimando na mundorong palakan ko no. Jadi miyo bidid mahal dadi hat gaji nga ay maasa no ginaw kumaraja. Ilo na padi kamunda sa makduri. Rumput duri. Ilo na lot kaboling kahang isuang kaposian dati. Dahot na pot panumbayaan nilo nga ay gumu dilot kanto bitit kaindalanan na kaposian dati. Iti kamuyon dot keluarga dati nga gumu masalah gumu kaboling kahangan pikoruhangan iati ilo tanganak iati ito nga anggota gereja gumu dihot kaboling kahang kaposian dati. Suway kay tumbayaan ako nagid ilo na pwede kamunda sa makduri rumput duri nga painsuang na nga ilo kamunda pa nasakit. To. Iti nakago pa nasakit at sumakit ako na po itong Pinay. Karaja nga ano dati ongoy. Kada boras sa karaja makan ko piya nga hingga po kasansag kang makan. Mantad ka sumakit. Iti na po di pa nasakit nga gisong mo dondo. Mayong tayong manaw panahon miyampay dati dating pubay no. Haranang ko di dat iti na po panasakit iti nga anang ko di kinarahingan antaban nilo. Anang ko di mila kinarahingan dat may pangidu ilo panasakit. Gisong bo iyati na po nga oinggorito ko isuang ko po siyan dati. Takanon dati nung kadilo mangkanda sakot-sakot makan tumbuhan. Ino po dagay kumoy sa idid antakan dahirid taman da pinatahak ka kinarahingan nga takanon na po nga tuwa-tuwa ka. Nga karato na di pangkat berkongsi dengan binatang. Takanan na po di atim mampay miagal ta ko dilo tanga kambing. Itong arnab makan lubak, iyati nga makan lubak. Sapi makan da tunduk ka gundok, iyati nga mangakan. Tasu, ino po itaso diti mga di boleo pan nakadigundok. Nga kaangis ako sumunod. Ho dila tinanak ko gundok ka. Nga aluan na taso. Aluan na itaso ka. Haran na po limo tinanak ko gundok. Gundok kamundok. Kagundangan. Akanan sa kurang-kurang niya 4 aluan nutis.
iti nakante komon ay sharing ke binatang atau soro berkongsi dengan binatang. Naratu o pangkat dati. Bahkan iswang kitab pengkhotbah pinapoilod nasib to kono pohom katutukan to kono pohom iti tulunam ilat suang talun iso rumikot nga ito kakapatayon. Jatuh pangkat. Iswang ayat podam siam. Ayat to kalimpupuson. Miampay da pamilasuan mamitumos iya na po nga magihumba ka kanakanan no. Gisombo ka guli kakagud asilitana tumantad na hilo danay ka anuo. Iya na po nga mantad da burutak kaguli kakagud asili burutak. Burasan na po burutak ilo da bubula bagi. Right na po ka kamuendat magihumba ka kanakanon. O sorow kunon dahit miagal ko mga kanto ko lansat. So ira do ko rikot to ko hirid walay. Haro lansat. O isay minelo ka ikuwo ka. Tok asagaw to kong mga kan. Umbalo pag isandiri kung may salakoy. Tok. Magihum ko di omis. Nukurati lansat ito. Onsom ayami ka. Mangumpilin to ko. Labi po di tanganganak. Ay nakoy lod ino po hit. Kininggaritan di mo lahing gamini pagano. Kung kaalang lang. May kodit onsom. It aomis. Nga. Ino higuas sa po dilansat nga itong ngerado po. Ngerado gakod. Nagya omis. May ko na po di omis. Ikumunto ko. May panala ko di guwasan. Guwasan song puro kinawas. Akawas mo ti kumundo guwasan ki. Hirih po mo yan tako nagito puas hati. Nga ay mailanom song kurohot kasusaw no may sakoy. Yoho no po hom uhang ko nagitakakan ko may panala ko di guwasan. Umbal na dadi dat hara tambalot at minanudok. Harok nombalan ko na kito dat mumuguno di pipe ka. Pipe pot. Pipe waig itong anipis. Manuruluko. Hangatay ko ni mo sitar. Wah, sitar ko no. May pakilansat kang ko. Oruk tumod garim o timbang-timbangin na may diri sakit bo. Tok, poswangon mo tidit ihirid. Poswangon da hirid pipe. Apatayin si. Gugukon na tilo nga. Sampuruh na mo tigad. Ruus kad. Sumusi diri suwang. Mitilambu sa pa diri bakol. Tok, hondia hoy. Iti matudi nakamanang ka. Di mo salakoy. Nakorikot tad iwalay. Itom ngay. No? Itom ngay na po lansat. Ay milat yun. Sagara na po mangyadim piyakanakan. Milad igitan na muli. Jadi ako ni mati ka sanang-sanang. Jadi sekira na po ay isuang got walay dati hari onuon dit karuhang ngotanganak. Pia omis kopi, asadap kopi, ako po yung kuro. Kada dati gumuboros. Sekira po yung binolis yuri. Nga ako ni, kadiatusin na pinamuli. Sekira pangayit na isay onuon kong ngaran. Sikin panimbanggot lansat na minuli. Kinasususawa dumini sa lakoy. Korkat iriwalay. Hinggo nang hanutil lansat onsom ka na di karuang. Kagaya ginawa no. Sinusa dumini sa lakoy. Umbal pagid. To konsikaw na lansat na no. Onsom piya nga. Nuri. Palumisan na patura sa mga kan.
Igay mini panalakad di nga tuk si kahan nagaginawa mo. Eh. Jadi ilo na kamundot ako niko sonong-sonong magihum to kakanakanon. Haro nakaguhi mo patiukan. Tuk amahal mo ti pahapatiukan gi. Nga iho na po momoli di pahapatiukan pero isang butulo 1.5 lito. Harohi padagang hatus, hari padagang hatus 5 na hopod. Milon na pom ato ko naman pakikurang ay. Koy lo to koy song kuro ko ingoritan dilo sumalakoy. Ikaw mo na malayo bertarung hidup atau mati. Haron na gitangoli makakisalo ko yun dati madaya-day pa. Daulo na gindar, 20 kaki, bahkan mungkin korikotid, hinatusanot ay kakawasan din ng salah kayo. Og na ginamongurang. Buli kurang ka, sana saya boleh dulu begini sejak ka. Kau pigilah naik sendiri, ka ngatok hingga ko po. Kamu binoli hilo ka. Nga itu sindet ay pomoli dati nga ako ni ko sonong-sonong magihum. Harana pahopodosin. Ay berla itu 10 ka. Monatas kapya mangungkud dahil tanah kay ko rubaha podosin. Susah ita kay magihum kausinan. Jadi ilo na komondot ay itinupot magihum kakanakanon nga oinggorit ko no. Iti, naralanda ka po siya dati. Iyati, takon mo titi, gisam takod, ahalo. Kasuabon o pasik toko. Sa kirad it, karuhang, papasal sa diata kanon, mangimburu, mamanaw mo'y karadya, kagulim mo'y karadya, makan, monsu, modop, o pasik, iri, naman takod. Iri, naman takod, gisambot, ahalo. Gisami, kaguli takod. Ay kumapupuk kago. Kembali kepada debu. Hano magidu ilo. Mantad dapod timpu dendam gisambot saira-ira nga ilo na poindalan magihum makakanakanon. Ikamunda manuk kay pagi makan pagi. Pikakay piyakanakan. Ilo no. Mantad di Pinay. Kamundat o insanan pagulian to kana pola tulo da panambarasan dati o insanan kana po tinga ay kapuriman to kod o inggorit mantad ke harapan na sakit pangakan ngakan magihum to ko pangakan ngakan nga inggorit nunuburu-buruan dati nga o inggorit to ko tumamba nakagulat panasakit may panguhup iti kang goritan dati. O insanan to ko nga sumambayang to ko'y dot ilo na padandot. Kantakan na may galilo nga poin sa duon kumadati. Iyo nga sumambayang ko iti di poin sa duon na dati pa nasakit itinugyadit. Papasimbayan ka. Iri ni sambayang dati. Nga ina po'y poin tapot iyati na pati nga paimpasi, miyampay ti panasakit. Ano milang minsado, miyagal na kadaw ti COVID hapodam siyam. Kakitanan na po di dati iyati na po nga paimpasi, miyampay ti COVID hapodam siyam. Kumadada takot iwalay, takot milad sumuliwan. Tu hukum na po kaposiyan dati nga, magihum kakanakanon. Ato ko na po magihum kakanakanon, ano kakan? Yelo, nalot, ay numan ponta ko kumadati, miyampait o inggorit iyo ko na po nga magihum kakanakanon. Jadi, isuanggot harapan na sakit, kumadada takot iwalay, magihum to kay takanon, ay milad ay so.
Hari nangkud kinarahingan na po di nga munungkiad dati. Hay si boros kinarahingan datang kiadan kuyo kayo. Sedangkan da ipi ay tulun da antakanid di. Ay siya binarasat. Ay ako naman ti di opuso da kayo ka. Nga ina po pinaharo. Nga iti ko yung garitan na pamagunan. Inong garitan dati dito no. Haro no lo. Kamun po nga sa kira na po di. Isusuway naman di karangahan iti. Sa kira na po di sumambayang tokod. Ay poin sa duo no lo pa na sakit. May nadad iyat ti hakapos yan dahay. Ngon na po di boras tao mo dam. Man na po kinarahingan simba na iri nga. Na simbanan na kinarahingan kadit idong boras iwakondot mo borosam Tuhan itu berubah ka. O yung garit takod maghum ka kanakanon. Makiano takod dipermudahkan o paghihuman dati. Sa kira na po dipermudahkan nga ano kapiyon takila binoros na kinarahingan hilad Kejadian pasal 3. Kamu na po itang Pinay nga ilo na po tusong kutukan nilo nga suway kay ilo panasakit at paimpasi da miyampay dati ilo tusong nga pamagunan nga miyampay na gidati magido to ilo nagyalo di timpunan ilo na tusong nga pamagunan tusong itit kinayanan dati namilat tumalib iri nagididat iho na padahom asaharo ko kosoro iya ko nga tumbayaan ako nagi asaharo ko kosoro dat ay uhupan to ko kinarahingan poing ka tapotid uhupan to ko kinarahingan nga ilo na po tusong ilom manaw panawid isuang ko po siya dati ay milat tumongkiad milat tumalim haro kasari mantadi di Tampinay napaday kalangadan dati nga iti napada pamagunan nga tumalib pamagunan da timpudan do takanadakan dadat ay iti na po pamagunan dati da timpudan do nga opupusan iho na po hom langadon no kuna dadi pamagunan dat no kapagulod dilalo ilo na po tangon duon do langadon ko na dadat it ay sa komundat oro lumaganak iriday kalangadan ki langadon to ko na dadat itinapakaposyan nga ay sa konggoritan ay sa temporurul asusam maghihum kakanakanon iriday kalangadan dati omdoho na po panumbayaan nakura tu ilo na po tusong nga pamagunan nilo nga manaw miyampay isuan nga kaposyan dati mo'y da pupurimon dati ko dando langadon iti pamagunan da sayra da korikot to ipamagunan da wago o inggorit to kono tidondo ikamoyan dat apatut mustahil na iyati na po nga langadon to ko di harap pamagunan da o inggorit nga sakira na pod aramay gahiti pamagunan kasuwang to kono pamagunan da wago aramay nagi pamagunan da live kay tiwago ka jadi doon na po panumbayan ng miyagalilo manaw panawil at tusong nga pamagunan miyampay ko po siya dati muy dah dat iyati na po sumano nga ay so nakalangadan dati ay pamagunan dati pudan do ilo na ikamundat ay harohi oroy tandat Jerusalem Negeri Baru. Jadi kasuabo na ba no pahilon ta kono la pelajaran dilo. Yodit hilo no orikat ko. Kamoyan na po nga hari kemampuan iti dat ay papatilambo sitit kay sisan natin monikid kasuabon miagal mo tidit bibi pakapurimanan iti nga anda kasimpang kapyo bo. Orahyan ako di dat mo nandigot kasuabon na ba no?
miampai da kalangadan dati dot Jerusalem pemagunan da wagu. Hitino po nga ako no kailom kontak pilot ay pamaray tilo nga narangaw-rangaw kunulot. Sinding ilom oyo padihom may tomod padilot ilo boras daw. Jerusalem negeri dawagu. Tempat tinggal tiada susah. Aku rindu pada itu, aku yang selalu susah. Dunia ini tiada aman, susah kekal selamanya. Jerusalem negeri baru itu yang kurindu. Mumbalik ti mo magitar nga kulom kaila di kapiat. Sumiring-siring di tiasi. Harap orang lagi. Jerusalem negeri baru, tempat tinggal tiada susah. Aku rindu pada itu, aku yang selalu susah. Dunia ini tiada aman, susah kekal selamanya. Negeri baru itu yang kurindu. Jerusalem tionon wagu, tionon di aiso susah. Langa dono kumoy hilo, iti susah kasari. Pomogunan toko diti, susah na popoti lombu. Jerusalem negeri baru, tionon kalangadanku. Jerusalem negeri baru, tempat tinggal tiada susah. Aku rindu pada itu, aku yang selalu susah. Dunia ini tiada aman, susah kekal selamanya. Jerusalem negeri baru, itu yang kurindu. Jerusalem tionon wagu, tionon di aiso susah. Langa dono kumoy hilo, hiti susah kasari. Pomogunan toko diti, susah no popoti lombus. Jerusalem tionon wagu, tionon kalangadanku. Jerusalem
salin yun wagu tionon di kalangada. Kanong misis sa takod isang sambayang. Kinarahingan asundo isang kerjaan sorga, kasuaban ni Baino insan pod on si kawihay, tu kanwi pinapatilambos diti kay sisan da sumbayang kat misusuab. Langadon kasari magyampay iswang dot pagyampayan dok miagaliti o may dah da timpud o rikot nga patilambos yahay dat hara kasari kasiwatan. Kasuaban diti insan pod sumambayang yahay montokot o insanan makikinongaw ngailan dahay dat hali piyah da iti napapamagunan nga nausong mantad ay sinda to dosa nga inapadahilan sanon dahay hino kasari ko dat miyampay dahay manahak dahay do sisiwo hali piyad o gumu tamodot ay koinggoritan kabaling kahangkok posyon di awayan dahay atumbayan nagyahay dat hino kasari ko manahak dot sa kodung hali piyak kawaya heti komondot panasakit may da dot langadon kasari ihad di pamagunan dawago it numano paborosa kumadahay magiangat ihay Tuhan dat tumilambus ihad o girot isu ang katumbayaan hali piyado nunu piyahat o tagwang andahay may ilo na pot batos nu do karikatan no kuminduo pamagunan dawago nga adayahay oy duan anigi ihay adaan dot monorimo. Kung siko Tuhan miyampay kadahad iswang tindalanan no kaposyon na bay no gisombot kasuwang no kagoy hadit tadaw sabat dot amo pa alayd mantaditi. Ampunan tensanan do sa dahi Tuhan tinasambayang dahay iswang ngatan Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati kasobon bay no? Tok. Nyagal man ko didit. Alalaso di pamagunan na iti ba nakarasam diti no? Ikalansanan dot lumis si dahat piramutan dati tigi sambasuab. Kasuaban na suab. Nagi kabaktian sabat. Mga lapo ko dati dat may ampay dat hara kabaktian dat pohoron no daerah suk nagi lotong hara no hiiklan dat hit nakopo si diwokon nga apo insanan ata kay tumungob to page dusun minister sandiri nga papaharon nagi dot ay siaran kabaktian dot adaw da suwab. Hinako po kapiruba tako dot kasuwaban na suwab.